Mangkin lantur carita yang didiak mungguin dane made geranta saking cari sejeroning paridabdab ieu imade geranta rita kale ayat matulak wali saking carit ipune pamargine kedasarin antuk kalson utawi kenyal makware pemargin ye imade gerantang pe sakedab-dab alon bisa antuk lesu nekalangku riantukan newek dani made gerantang megarapan iri kering caritnya ini nike kemawinan kaliwat kenyel utawi kalson iya imade gerantang wang adone liunya ring selantang pejalan ye imade gerantang akeh kajinga antuk rekantin ibune sami kadirasa mapitake marap tekaning imade gerantang mare amargi made gerantang kenyam wenten iri kering tengahing margi rita kale wenten sawitra kantin ipune sane mapitaken pe ya pragat mekenya manis iya imade geranta rawo sampun mare gelisan caritanya mangkin sampun berjalan iya imade gerantang rauh iri kering pondoknya ini Bapak
imade gerantang iri kering pondoknya nini pe tur ngeraris sane mangkin kejag-jagin antuk raraman ibune jasa nyamak piana di sesampune presiden nampak imade gerantang tekaning raramanipun poh kadira sejak sahase sane mangkin raramanipun nyamak ieu imade gerantang Daraman tiap mewah nanyuang di sesampune kejamak ieu imade gerantang saku ngerapet calang gamal mikir ramanipun tur ketidik made gerantang puni kenaler malih ketayungin ia made gerantang ia kebat bawa diwus puput kadia sampunikeun ngerarisane mangkin kebat-bat dan imade gerantang antuk bapanipun minta cai niardon bapun nagang ia bawa tecai made gerantang dong ade mone cai dua ngabodah ieu kadirasa nirdon yen wakil anak-anak buku cai Noram yadap pesan Bapak nah dadian kekini bikas caine to kadirasa eslem kuku yang wakil sing medaya tekaning sholat cai buku kakini sholat cai asampun iya nalih goban caine to kadirasa sing lepek to yang ade gerantang ade kene sholat cai dijenyen cai mana aja kene to gerantang Rabbani nagan malam yen tekan to goban cai tekaning bikas cai pe yen sing medaya yen bapu yen mone to goban cai to gagah kadirasa sing ngaboen met cai ya gampang alina lu to dadi kene bikas cai jak berat to alina idap sholat caine yen kakini nyen cai ngabu bikas to ade gerantang nego solahane kakini mepuara to umah bapo utawi pondok bapone letak tekaning iban caine mulak
kadirasun nirdon rugi dengan bapu ngadepan ubuan tuh telungaki angon melihat cai sepedo enmet dengan geranta di sesuban cai ngabu enmet tuh kodagan masih cai tuh melok renamu tuh dalam menjadi geranta membatui tekaning coconan yang buit mati gerantah ibu rugi kadiraso waktu itu bangun kelemahan nyakanan ragian anak buku cai itu apa ngade sok dol cai nejani subang cai waret tuh ya pragat cai kemomai melalui coba di gerantah Nijo mulia ajaran kita penjelas nyen wakil nawang tekaning iban cai cuma di gerantah di sekat cai belian enmet tuh kamu main tuh tetap 9 petan cai pesung orang ya sokok dong dicuci man layak itu ini dibika cai kekini tuh nahan tekaning ramu tuh gitu dengan di gerantah subuh saing yang wakil ngelemekin anak buku cai yang metimpal cai tadi metimpal aja nyengit cai metimpal dia tegak kebikas tuh dong bikas nekini seolah kakini cai ini tuh cai gerata Niardon biasa toyo mampu sing ado ajin tuyuk bapu nerahan anak buku cai tuh di sesuban yang cai gede beban cai kalau pepinah cai tuno tuh ada gerantah ngamit cai uli malu ian medaya nyen wakil cai ngabu babi kasar kekini kadiraso nu cenit tuh supuli ngebangkai pengsing bocai waduk cerapat ini di pondok Subhan jani masa wirang ulian merasa nyen ibang cai ini tuh lengan gede tuh bikulan gede tuh kemapuara cai bani tekaning ramu tuh dalam menjani idap cai sat kadi nah yang kakini cai ngabu bebikas manut tekaning sinongan ternyata di gerantah pengpedah cai nawa bikas cai ini sare cicing singal subuh sayangan jadi cicing itu singal tuh bungut tadi silapin nih subuh bikasan cai ini tuh sare cicing singal